ja, kje sta? Že 1 uro jih ni. Kaj sta crkana, kaj jih je avto skazal, kaj je bilo zdaj? Kaj je? Ne vem. Jaz bom Asi poklicala. Ja, žensko se meni javi. Kaj pa Butler? Butler, kje si ti? Alo, gospa direktorica, imam eno vprašanje. Kako se kamera prižge? Oprostite, ne morem danes priti, prehajam zelo močno. Kje si ti? Stari punce, šla sem si nohte delat. Okej, gremo snemat. Ne, jaz grem zdaj na WC. Butler še vedno ni. Ti boš Butler. Ne. Ja. Ne. Pet mi po kavo. Una šla na WC, ona mi še kave ne more prinesti, kje so? Gremo. Še kave mi ne more prinesti. Kje je ona? Kje je samo WC? No, kaj gremo zdaj snemat, punce? Zgleda, kot da je tvoje oko bilo krilo, what the fuck? Imam me srbel. Malo srbel, popraskali si telo oko dol. Ja, ne vem, kaj mi naredim zdaj? To je pa kava. Ni kava. Gremo snemat? To še dobra kava ni. Hajde. Ja, gremo. Hajde. Ne, ja, idi spet odvižgati. Kako se kamera zdaj prižge? Ja, ne vem, pač tle nekje ali ne vem. Aha, ok, dobro. Ja. In kaj zdaj? Ne vem, snemat začni. Ne vem. S tem gumbom? Ja, mislim, da je ta, ja. Ok. Ček. 3, 4, zdaj. To je še dovolj naravnost. In ti, umakaj se, vidi se te na kameri. Jezus Krist. Ne povem takrat. A ste? Ja, mislim, da je v redu. Ok, super. Gremo zdaj tja. Ne, tja gremo. Ne, tja gremo, jaz sem režiser, mene ne upogote. Tam Ne, gremo. tja gremo, ker je to moj grad. Ja, ampak to je moj film, jaz sem režiser, tam gremo. Ne, tja gremo. Ne tam. Tja. Pa gremo tam gore, evo ti boš videl svoj lepi Ok, grad. super, ja. Butler stol. Jaz imam pa tak lep grad. Jaz sem pa tako malo potrpljenja. Ok, Butler stol. Ti pa počni muka. Ok. Kaj boš zdaj ti rekla? Ok, se mi ne zdela. Da vidimo, kakšen je bil. Pa to je shit, te gremo Kaj dol. tle tep shit? Vse tako kot tvoje oko, ko zgleda, da je dobilo krilo in bo kmalo iz tvojega fejsa šlo. Kaka. Ma, kaj imaš kavo? To je voda. Ja, sama si naredi kavo. Ti si moj Butler. Ne, nič več nisem. Odpoved dajem. Fuck you! O ne, moj make-up! Kaj je to? Kaj vi delate? To je shit! To ni nič.